Yes, katubasuze kandi tubaha ikaze kuri Iris TV mwese mudukurikiye muri kano kanya, ndetse tunabashimira mwese mwahisemo kudukurikira. Hanyuma abakanya turi ku rukiko rwa Nyarugenge, ariko by'umwihariko uyu munsi ni urukiko rw'ubucuruzi, akaba ariho habereye gusomerwa kwa Mustafa cyangwa se Jean Bosco Uwihoreye nk'uko amazina ye abigaragaza mu myirondoro ye. Rero hakaba hamaze gutanga umwanzuro y'uko Uwihoreye Jean Bosco agomba gukurikiranwa afunzwe. Bivuze iki? Bivuze ko urubanza rwe mu mizi ndetse banagenzura neza ibimenyetso byagiye bitangwa bigiye gukurikiranwa, ariko Uwihoreye we ntabwo yemerewe kuza gusohoka muri gereza. Iyo minsi 30 yose arayimara mu gihe bataratangira kuburana mu mizi. Abantu benshi rero batandukanye bari hano babonye ko batunguwe n'ibyavuye muri no somwa rya n'urubanza, kubera ko benshi bari biteze yuko bishoboka ko Uwihoreye Jean Bosco ashobora kuba yasohoka. Uyu munsi twari tuhababereye, ngira ngo byinshi byavugiye muri runo rukiko ndetse byanatumye ko Uwihoreye Jean Bosco akomeza gukurikiranwa afunzwe. Reka tubaho umwanya mu bikurikirane nk'uko muraza kubyumva mu majwi byose ndetse uko bagiye bisobanura, uko abashinjacyaha bagiye batanga impamvu zabo zikomeye zituma Uwihoreye agomba kuba akurikiranwa afunzwe. Byose reka tubahe umwanya mu bikurikira. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri mu cyicaro cyarwo i Nyamirambo ruhaburanishiriza mu ruhame imanza z'inshinjabyaha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Rufashe icyemezo RDP 0377/2022 TB Nyarugenge, none kwa 28 z'ukwa gatatu umwaka wa 20 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ukurikiranyweho icyaha akaba ari Jean Bosco Uwihoreye mwene Abingoma Onesphore na Mukarugwiza Esperance, utuye mu mudugudu Karama, akagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Akaba yunganiwe na Maître Théophile Twizeyimana, Maître Bayisabe Irene, na Maître Niyonsenga Vincent. Akaba akurikiranyweho ibyaha bibiri: icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo guha umwana inzoga. Kabahizi Bahimba Fridausi akaba yaratanze ikirego arega Uwihoreye Jean Bosco ko kuwa 24/12/2019 yamusambanyije akamutera inda zavuyemo abana b'impanga. Ubushinjacyaha bukaba bwaramuregeye urukiko bumusabira ifungwa ry'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ku cyaha cyo gusambanya umwana n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye akaba yarisobanuye n'abunganizi be bakisobanura. Urukiko rukaba rwarasuzumye ibibazo bibiri, hakaba icyaha cyo kumenya n'imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe, ifishi y'ikingira ndetse n'igitabo cyanditswemo abana bakingiwe, zaba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho ibyaha aregwa. Hakaba n'ikibazo cyo kumenya nimba izi mpamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwa afunze cyangwa akurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha bukaba bwarashingiye ku mpamvu zikomeye zivuga ko urega Kabahizi asobanura neza ko yamenyanye n'uregwa ubwo yajyaga amusanga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo, akaba yarahazaga aje kureba umusore bakoranaga witwa Valence wakoraga amafilime, amusaba kuzamushyira mu bakinnyi ba filime. Mu ijoro ryo kuwa 24/12/2019 amubwira ngo naze bavugane uburyo azamushyira mu bakinnyi bakina filime. Amusanga aho Kabahizi yari ageze ku Gitega, ajya mu modoka uregwa yari arimo, bakomeza berekeza Cosmos.
ngo uregwa yamuhaye inzoga yitwa Marura amubeshya ko ari amata avanze na shokora ndetse na creme, maze yamara kuyinywa agasinda akaba yaragaruye ubwenge asanga aryamanye n'uregwa mu nzu atazi kandi yanamusambanyije. Asobanura ko nyuma y'uko amusambanyije byamuviriyemo gutwita, akabibwira uregwa akamubwira ko nta kibazo azamufasha, akaba yaragiye amujyana ahantu hatandukanye no kuba kuko aho yakoraga bari bamwirukanye. Asobanura ko yageze aho akabyara abana 2 b'abakobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwarabajije umutangabuhamya Nakiyaga Tawadudi, akaba ari we wakoreshaga Kabahizi, avuga ko Kabahizi Firidausi yabaye iwe muri 2019 aje kumusaba akazi ko mu rugo, akamufata nk'umwana mu rugo, ko n'igihe atari akimukorera akora muri alimentation ndetse anacururiza umuntu mu mujyi nabwo yabaga iwe. Akavuga ko mu gipangu cye harimo umusore witwa Valensi Uwihoreye yajyaga aza kureba ari kumwe n'abandi bakoranaga, bakinjira mu nzu y'uwo Valensi bagakora ibyo bakora barangiza bakagenda. Akavuga ko ari we atigeze amenya ko Kabahizi akundana na Uwihoreye. Akomeza avuga ko ku itariki 25 z'ukwa 12 2019 Kabahizi ataraye mu rugo, yagaruka akamubwira ngo agiye kumwirukana agasubira iwabo. Kabahizi amusaba imbabazi aramureka, ariko bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere abona Kabahizi akomeze gushaka kwigenga, afata umwanzuro aramwirukana. Ifishi y'inkingo igaragaza ko Kabahizi yavutse ku wa 7 z'ukwa 6 2002, bityo akaba yarasambanyijwe akiri umwana, dore ko n'ibitabo bandikamo abana bakingiwemo ku kigo nderabuzima cya Muganza bigaragaza ko Kabahizi yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2002. Muri dosiye harimo raporo ya DNA igaragaza ko Uwase Keza Ayela na Uwase Keza Alwena ari abana ba Uwihoreye Jean Bosco. Uwihoreye Jean Bosco abazwa mu bushinjacyaha yemeye ko abana yababyaranye na Kabahizi ari abe, ariko agasobanura ko bakoranye imibonano mpuzabitsina ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020. Uwihoreye Bosco n'abamwunganira bose ko bagiye bisobanura birimo muri kopi bahakanye icyaha, akemeza ko ari akagambane yakorewe n'abanyamakuru, ko uwo mukobwa basambanye ari mukuru kuko basambanye ku wa 2 z'ukwa mbere 2021. Avuga kandi ko ifishi y'ikingira ishingirwaho yakozwe nyuma, bityo akaba atayemera. Ku rukiko rubibona, umuhanga mu mategeko Professeur Jean Paul Doucet yanditse muri aya magambo: Les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles susceptibles d'un examen objectif, ne prêtant pas à conjecture, permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la commission d'une infraction. Bishatse kuvuga ko yemeza ko impamvu zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibikorwa bisuzumanywe ubushishozi, bituma umuntu abona ko habaye ibikorwa byakoreshejwe mu gukora icyaha, bityo urukiko rukaba rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho, nko kuba igitabo cyandikwamo abana baje gukingirwa cyakozwe mu mwaka w'2002 cyo ku kigo nderabuzima cya Muganza kigaragaza ko ubwo Kabahizi yajyaga gukingirwa
yajyaga gukingizwa bwa mbere hujujwe ko yavutse ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 2002. Bityo ifishi y'ikingira yakozwe nyuma ikaba yarujujweho ibyavuye muri registre y'ikingira yo ku kigo nderabuzima. Rurasanga kandi imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe n'Akiyaga Tawadudi nazo zafatwa nk'impamvu zikomeye kuko zishyigikira ibyo uwahohotewe yavuze ko yasambanyijwe na Uwihoreye Jean Bosco kwa 24 z'ukwa 12 2019. Umutangabuhamya nawe akaba yemeza ko umunsi ataraye mu rugo ari mu ijoro rya Noheli. Ni ukuvuga ko bivuguruza ibyo Uwihoreye yemeza ko basambanye bwa mbere ku itariki 2 z'ukwa 2019. Ibi bikaba byashingirwaho hakekwa ko yamusambanyije ataruzuza imyaka 18. Naho impamvu ikomeye ku cyaha cyo guha umwana inzoga akaba ari uko Kabahizi ubwe yemeza ko mbere yo kumusambanya yamuhaga inzoga yitwa amarura akamubeshya ko ari amata arimo shokora. Iyi mpamvu ikomeye nayo Uwihoreye akaba atarashoboye kuyivuguruza. Urukiko rurasanga ingingo ya 66 agace ka mbere iteganya ko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'imyaka 2. Urukiko rushingiye kuri iyi ngingo hakaba hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho nk'uko byasobanuwe hejuru. Ikibazo cyo kumenya niba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira Uwihoreye Jean Bosco gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uregwa ashobora kuba yarakoze ibyaha akekwaho. Mu gihe bugitegura dosiye ngo izaburanishwe mu mizi, kandi ibyaha akekwaho bikaba bihanishwa igihano cy'igifungo kigeze ku myaka 2. Uwihoreye Jean Bosco asaba gukurikiranwa adafunze kuko ari byo bamupangiye kugira ngo izina rye ryangirike. Maître Bayisabe Irene avuga ko asaba ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye hazarebwa inkomoko y'iyi dosiye kuko yavuye mu itangazamakuru. Si uwasambanyijwe wagiye kurega. Urukiko ruzareba ingingo ya 7 n'iya 9 y'itegeko rirengera abana kuko ibyemezo byose bifatwa hagomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere na mbere, kuko mu bashutse umukobwa nta n'umwe urimo gufasha abo bana kandi ni se wabafashaga. Asaba ko yakurikiranwa adafunze. Urukiko rurasanga nk'uko byasobanuwe hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwa kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho, bityo akaba akwiye gukurikiranwa afunzwe kuko icyaha akurikiranyweho ari icyaha cy'ubugome kikaba gihanishwa igihano kirenze imyaka 2 nk'uko itegeko ribiteganya. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwa kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 ndetse n'icyo guha umwana inzoga. Tegetse ko Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo muri gereza igihe cy'iminsi 30. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomeye mu ruhame none kwa 28 z'ukwa 3 2022 hari umucamanza n'umwanditsi wamufashije. Isomwa ry'urubanza rirarangiye, izindi zirasomwa saa 8.